malä kenyam biak mal ka Nuer online TV. Läär de kon linga jan gwasa me che tanyine. She kuäär kir she luny ka Arusha ka Tanzania. Gwas dolamen choten ka shaja lor. Dr. Macha ten zurgon kana kwar tidit kokien are wech ka South Sudan ka bende. Ajan Läär dana ban linga jan gwasa me. Gora en wo jinder janywaka nasin kokien. Nasin kontin linga thoknath. Ki gor ka jan wo deken Lääri linga thoknath nas ban shore Läär man ban linga jan gwasa me. Shaladun en wo chiselpa ke luny ka EAC ke East Africa Community. Ka dolan chaw dolan wini gwas me kwar East Africa dial shikawoten. En kir luny ka changa jandara wudi diech ka pai welkel ron kina daro wudi jandara wudi ka shaja lor a Dr. Macha ten kana kwar ti ditten ko kienten right ka South Sudan. Shi kwar dial shikawen wini kwar ti dit ten kon ten chiloidien tes ko shi salpa kema yadit chaja kwany alla kuäär East Africa Community. Shi bonre weke juba kir lor ke tesluach ko chawo kwany alla kuäär East Africa Community. An bon dana tepin salpa kema yadit shikana lor ke tesluach. Chaja lor ba nas tin ngot ke nas tin teka bomni ke deni tin kon tin chabar kor tin jel ka karashni chiloidien tesba ke chike salpa ke mayadi chikana lor. Chikwartin dit niken rekuma ka chikan kir chikana lor ka tesloaj ko ne tungwan tesloidien along ko shikir chaja kam rich ko be East Africa Community bejarwaj. Chinas tungwan niken long rewich ka South Sudan ka changa jandara wudi diech en bekaja shikana lor ka airport ka teslo ajandan en chinung. En selpa kema yadit she rocha jalat ka bende en go shol mal rewich ka South Sudan ko de ka mal de kanalat. En maladan en chikir chol chalado shiramen lat kan mal kel ni Dr. Macha ten zurgon shikana mal no ba mal ba jinung gwas kire wacha ka South Sudan ko kajan gwasa me cha kir ke self ke ma yadi chaja kam kuäär East Africa Community. En East Africa Community right ke jenu won kuäär dien chakul gu jenu en self ke ma yadi jaramandan en be mal bi no ke East Africa ke witen kon tin teka East Africa ketin ketin kon tin tie karodian ketin nyak ka borderi ketin teka East ko gorko be mal bakula ten wano cha ker gujo jaramandan teka luang ke jaramandan teka chuong ko ladam bajalat ko cha gujo no jan raman normal. Ci kwardial ci kana chulor na ka shop dare wacce ka South Sudan ka changa nyandara wida diech ke Saturday. Ajan Läär de yen linga jan gwasa me en go show le nas dial no chana mal chana jalas let kel. Ko ngai ke jeno en South Sudan we ka election ke ba kwingwe ni ba jalat karon kina dara wida jandara wida ngwan ka pai waro. Chagu jeno chuong kwarin kokien chet kamenturu to katu Yoweri Museveni kana kwarin kokien ke East Africa Community ko kir jaramandan en taka chuong ko baja kamnum. Kir ba kwany je ko ba climate change ke do badanan ba jomten kon cheke nyoch ke natural disaster tin talk do badan de kap chuong je keten kon tin lat karodian chet ka nyoch ke chet ka jomandan en de leden tere wini East Africa de ke kap chuong di chala do jen bika la ledon ko te ka yodi shangun ba ka kwi climate change ke ka kwi jomne tin kon tin yar ka wi no mo te te kade en kire ba jaramanana sha kam lonko
ba mal be jata wano be jiter ki nas tilokorodian baga mat ki baga nong re mala anyok china nyok roj ban go kira jaramandanen bi East Africa community ajen bi jenong riangone ke dob dande naw nyam ka je chiki economic de je lelidi ke dob dande naw nyam ka je shengmente sa Sudan tere kur karwa de ngon mal kan ne ben chagujo jaramandanen changet East Africa community anu jaramandanen bruj ajen le dande yen nga jen gwasame gore no jen bi jenwa kana sa ko ken ko bi alerten ko ken bien kula linga tung nas ki ka Läär ka thoknath goren wo jen bab subscribe ko blaren kono banu ke bi kula jegi gwatne shang en gwada shaga la reke je bi ka shop ka jika pet ajen gwasa danen de kon chong tenene me gore jen wo bi ajen wa kana sin ko ken bi atakamal bye bye